Kahnautrap National Youth Front HNYF East Khasi Hills District haka khat khandai tarik nailur ha kajing thumu jungki banat yakandu yau Deputy Commissioner of Tax Hendrai hakate kajing le jungki kilalap penban bah kamala ka bah jrong du jongka building ka barang sedang teri thamai kladon kajing bu yaki belai thau ka penlong ru kum ka jaka mani belai ka bah office jung District Transport Officer haba yoi yakate nakaliang uba Steve Kariem merangkat ki tu kan ningut kinong yalam ke HNYF haba kran sikilat pathai khubor kilabu jingkali ka sorkar banang no ki yo jingbet ki dikhar ban bu ni penlong ka jaka mani blai namar kate kari ka jaka tani ka building jong ka sorkar nakaliang ka seng kalada waru ba kadi ban yo jing pensyai na ka sorkar ba kumno ki yo jingbet ban penlong jaka mani blai hangte hari di syangi wan dalam komisioner bagi keduk yo commissioner tax dan dah apa yang tanya linti mentah ini dia kata dur playtown tu bagi buat dai jika penlingo ini nak kata ba hakunur kom ba jila ban bu ini dur playtown mani ani office long kiwe nampi bikin le kemudian telong mentah ni dokhar mentah ni layu alat bah banyak le kat boman ni se squatit nak kalian ke office kepada bentuk yang ini area ini hakunur kom tio jingget man bu playtown tai long kalau enggak itu internet kalian domin jadi rumah ada kalian podcast rumah banyak dia page nah kanur kom pi permission kanur kom lah melor bagi datang ke nombor lah bantu beli tahu teh kami hap kalian domin datang kita ini kuat benar kadang kan nomor benar kadang kita beli mani saya beri beli mani kita lagi meluan hang post office kami hap ni tanda tahe bawa pisah kepada government office menuk kuat belum ini kerja kami manipulate ki ni kai ke badon kai ke ki buat menuk ni ki nong tre ni ban dan penlong kami manipulate ni mar bekerja government office ni kami ke kami manipulate buat ini ki kasih hanya numha ban penlong jingseng ni ani yo ese kisah ru yang tang nak penlong ini keseng ni kalau ba ini lungo pakai di government office kadang pembadan jika meni boleh kata ni kena ka boleh tahu minta bang ini dari ke jomlo tolong kami hap ke ini di baterai dia makna tolong ba iyo abu boleh tahu kami hap kena wan item dah kena clean kami sewa cinta ini semat kan minuat kan lu boleh tampungnya makanya di office Kamdai kita kami boleh tahu lah. Kamdai kemudian ni, yang itu. Niwan ni kamdai niwan bampet, tapi niwan apa lagi? Niwan apa lagi kam, bani kendu John Commissioner. Kamdai long kau penunggu kita long ingin lapor ini ni, penpan badon dari kemudian ni, jika kami ni boleh. Ya lesah kelam mandir lagi melak, tentang mah. Siapa cakap rekam sokar sejarah dari mandir lagi melak pediak lagi. Melak pediak. Yang melak sudah balik isu susah sampai jengkelum. Dan kita yang media pun berjumut. kena di Kamala apa kena malah apa sejarah tu jongka nikah. Asur. Tio PTO ke DTO ke DTO office bro tambah long dan jong department informasi kalau nak jong dan ka elang tu water resource kadang nak jong kan untuk ni udah yo kum yo ada tunai kumbu bertahun teh kami tentu dunia pun hak wang nak mahar kita nak kepada kita. yang mesti ada pun wang nama kalau kita tidak. Terus